Mina bengathana kamenzi yaphuza umlaza ngameva asikhuleke kinina igama uXolani Pastor Weningi uPastor Wezwe ukuthi ufuna ukuthini mawuthi uPastor Wezwe ukuhlala kamnandi usho ukuthi uPastor Wezwe ukuthi hayi ukuthi Pastor wethu hayi nalapho akunankinga noma ngathi Pastor Weningi uPastor nje sivakashele udokotela la ePitletifu noma eMkhondo ePola Park isifundazwe eMpumalanga the place of the rising sun la sikhona khona ila kuphuma khona ilanga ke ila khona izazi zaseMpumalanga zaqhamuka khona ngaqaya khona umuthi ngayimuthi kanti ke nekhambi liyasebenza kakhulu lapha esinye seyifundazwe esiphatha kakhulu umuthi siyawuphatha umuthi singesinye seyifundazwe la ukhona kusenenyanga mofuna ke inyanga impela ephatha umuthi sikhona la sithi ke wonders of herbs sibheka ukusebenza kwawo amakhambi esintu siyathi amakhambi esintu enza izimanga gili imanga yiloko esizelela kudokotela siyakhuleka kwena kunjani ngibonga kakhulu umabelehlele emsakazi masibheka la imanga ezenziwa ngamakhambi ngifuna sibheke futhi kancane udaba njengamanje abantu babheka okhethweni abantu bafuna uqala ama political parties abantu they've got political parties abantu they want to stand as amakhansela abanye njengama mayor ababazwisisi kabantu abanambithisiseki abantu banezicwacwanyana uyibona bayafisa ukuthi umuntu mekavela nje abegazi lihle abantu bamthokozele so nina njengabalaphi ikhona into ethi ayibe maqabunga ibe yimpande ibe amagxolo athile enikwazi ukuthi nihlanganise nidide isebenze uthi athume vele umuntu bavele noma kuthiwa akakhulume bafise ngani ngabe siyakhuluma bafune ukulalela nje bangafisi ukuphikisa nje ukhona lokho kakhulu umsakazi futhi akusinto namhla into endala kakhulu leyo into endala kakhulu kukhona kwazi kumlumba umuntu ukuthi bamthande vele bafuna mawuthi uyafika nje bafike bakuthakaselele noma ngithu sosontweni noma ngithiwa bangamkhuluma kabi umfundisi bathi uyabheda kodwa bakuthakaselele nje bathi hayi bangamanda bakufela kwabona lawo bantu lapho bayokulwela mawuthuthwe semacala nje enkantolo kuphuma lonke ilokishi liyokulwela hayi umsulwa hayi ngeke is not guilty yebo kanjalo kakhulu yini nonke labo nenza njalo phela vele umuthi uyasebenza kakhulu umsakazi yakhetisa impande awusithi kancane nje ngeexample noma kisibonelo sokuthi indlela abangayifaka ngayo labantu kumuntu ukuthi isigcine sebemlandela yipi le sinokubona abantu bedistribute ama t-shirt benika abantu ama t-shirt ngekhathi lezi lama t-shirt aquketheni kulama t-shirt yini lapha kulama t-shirt yini lapha emsakazi ijulile le ndaba ijule kakhulu ngoba kuyenzeka sesithi lo muntu ufuna ukuphatha lo muntu kuyacala ukuthi mhlawumbe kuthiwe hayi uzafika i-meeting mhlawumbe ayibambela egroundini or eholweni bese ke ngiyabizwa ke mina or ngibanike liqala nje bafike bachela lapha benzile ukuthi bazothi mabafika bani ngo10 bathola ukuthi indawo seyicheliwe lapho sile wona lo muntu soyacala yabapressa lawo bantu labo ukuthi nje bangacala ungabi khona ukuthi hayi ayikho le ndaba yakho wena kanti nacala wasithemba umgwaco wangasifakeli lutho bavele bathule phansi bese ngibela kuma t-shirt ama t-shirt ke ayafika la ma t-shirt ayakhandwa ke kuba ngilelo cembu amacembu maningi ikhandelo cembuke nalo mhlawumbe nalo khansela la khona lithatha lawo ma t-shirt liwafike liwalethe kimi lithi cha mhlawumbe dokotela owasebenza ama t-shirt ngwathatha ama t-shirt ongasebenze asengakayi kubantu ngwabhizi ngwacila ngapha ngwafaka imithi ngwafaka intelezi mangafika acala before azawufika yena kuzocala kuthiwa ake ndidikelwe igipa badikela abantu bevelazi bahlezi abantu bagada ukudikelwa badikela kuthiwa siyamukela uyakufuna sonke amasithola sithole mhlawumbe si blue sibani kanjani si brown in yabo bayibangigipa kanti ke bambatha ukuthi manje batheneke lamandla bangasakhulume bangasabeka umbono ukuyayibona noma uthi uyawomzela kube babagxike wena nje wena uyafika usigcoka ngesikipa uthi uyawomzela uphuma esayidini bathi thula we sifuna ukulalela wena
kuba kanjalo kakhulu msazi ikipa ziyasetshenzwa kakhulu ziyalethwa nje ikipa ifike isetshenzwe impela manje le ijumbana ke naye ngasetshenzwa ile ijumbana utholi sebasetshela ijumbana lapha akukho longasetshenzwa oba nokudla even mosini mangabe kuthiwa nje asesithi nje kuthiwa uzawube kuphekiwe ini uzoba khona kuphiwe kuyafika bese lapha kuyakuthi makuphekwa bese kuthathwa insila yakhe mhlawumbe amanzi okugeza akhe bese iyathathwa iyafakwa lapha phakathi lapha iyahlanganiswa kule sopo lapha moqala udlala isopo liphuma la zandle livuza lapha uthi wena hayi lona kayindawo usho ukuthi yabo bashaya isitulo yakwele isitulo uzuphinde kanti uzwa lento igijima ngaphakathi emthanyeni into esebenza kakhulu ngoba ngabuye ngikhulumise ngithi mina nje bona kunekuyenze ukuthi mhlawumbe umuntu mangabe lento afuna kuyibamba omunye uyahamba aye emntwini mhlawumbe lo ngathi mhlawumbe uyahlanya kukhona kuthiwa abantu umuntu mhlawumbe uyahlanya ulahlelwa komqondo endaweni ahambe ufuna emakaya kuye lo muntu loyo ofuna mangabe afuna kwena lelo khetho ahambe aye kulo muntu loyo afike amthengele afike apheke ukudla njengepapa kanje athi makapheka ipapa alifakele mhlawumbe nenyama bese amfike yamupha lo muntu athi mama ubathi nakudla ngiyakupha athi makadla lo muntu bese yambuza ukuthi igama lakho ngubani bese uyachazela umuntu igama lami ngibani ngizalwa ngibani wakabani kuphi lo muntu lapho usolibhizi uyabhala phansi yabuya yabhala phansi lokho kanje emva kwalokho uzobe seyena akusubiza amadlozi akhe lo muntu yena lo ufuna ukukhankasana ubiza amadlozi akhe noma abuza alohlanya lo uzobiza amadlozi alohlanya ngilehlanywa lazi isibongo sakabani aphinda abiza wakhe bese athi ke bese yakhuluma athi ke hayi abiza amadlozi akhe lo dliselo hlanya bese uthi cha ubani ngimsizile emgwaqweni nenini ngamthengela ukudla ngicela ke nina idlozi lakhe nimbuye ningiphe imali ukuze ngizophinda ngimsize nakusasa futhi uyabo lamadlozi acela ukuba lamadlozi ivele umntwana ethu uyagula lapha emgwaqweni akekho omnakayo ulala ngadlile yonke into leyo acela amadlozi aphenduka aphinde futhi abuyele ngelinye ilanga afaka umuphi t-shirt uyaphinda amamuphi t-shirt lamadlozi sola yabona ukuthi cha lo mshoti uyamnaka lo mntwana ethu yabo sikuthebule ini sokuthiwa umuntu uthebule inhlanhla yalo hlanya yabo uma thobule inhlanhla lo hlanya uveza ake ihlanya likasele kwenze ukuthi mhlawumbe kancane ukuthi uthole ishayiswe imoto kancane uthole sesibhedlela yabo angena la akabambeki lo muntu ngeke abambeke naye mangabe lokhetho lakhe nje yena ayingacala akhankasa kanje ngeke abambeke into yenzala kodwa kufuna hlanganisa imithi nakhona ahlanganisa imithi kakhulu yiyo into esebenza even kuye emangcwabeni futhi kuyenziwa futhi hamba uvusa umuntu bekasebenza awuhamba uvusa umuntu bekalela bekavilapha uye emangcwabeni uphinde umvuse sebenzisa imithi umvuse uphinde umthuma ukuthi ndoda ngilapha ke mina ngifuna phatha la ndaweni ngifuna uhambe ungenzele kanje kuyenzeka konke lokho into ekhona nje le no uyibeke kacaca okonogwaja omhlophe esohlukweni dokotela masithi Wonders of Herbs isibeka imanga izenziwa amakhambi esintu izenziwa ke ingqabo namaqolo nezimpande uma kuhlanganisiwe abantu uma befuna ukuthi ubalekeleleke dokotela utholakala kuphi uma bathi cha nami yazi nasi isikhathi sokhetho ngifuna bezwe mina noma ebandleni ngifuna bezwe mina noma yayibona kuleyo ndo mhlawumbe semsebenzini kufuna kuzwe wena bakuthola kuphi dokotela nanokuthi uguarantee labantu uma befika bayosizakala cha ngasho lokho ngisho ukuthi ngaphezulu kwa100% ukuthi uthi masafikile umuntu uyafika alithole lelo sizo lelo ngoba lokubalekile impilo kunemali kodwa ke bese ngakhuluma team ngisempumalanga ekuthiwa khona kusePiet kodwa sashithi kuthiwa khona usemkhondo kanti inamba engitholakala kuyo enye ke seyilimele bangathuke abantu sebabona ezinye inamba ukuthi kwenzakala ngahlahla udokotela sowenzani enye ke bese yalimala ke inamba ngeso busy ngichaza kakhulu ukuthi ilinyazwe yini kodwa labangangithola kuyo nje ngasho ukuthi nje ithi 082 besithi 50 besithi 17 iphinde ithi 50 besithi 6 hayi siyabonga wembukeli siyabonga uNkulunkulu ekubusise la ukhona ivuva bazempilo ngathi ngaba neqazululo konke kube kukushaya ukwazi uthola iqazululo abantu abafana nodokotela sibathela ukuthi uma kunento ezikushaya empilweni edinga amakhambi esintu edinga amaqolo ethinda impande edinga amaqaba ungathize ukwazi ukusolela ngakubo dokotela yiloko ke sikwenzayo kanti mangukuthi umuntu okhulekayo akunankinga sizokukhulekisa futhi egameni lenkosi yethu Jesu Kristu amen.